Jeste bili već do sad u Zadru na ovakvim događanjima? Na ovakvim događanjima ne, ali u Zadru već dosta puta. I što kažete zapravo na ovo događanje večeras? Pa vidit ćemo neka događanje se odvije pa ću znati šta mislim o svemu. Ali ovako za početak izgleda dosta lijepo, puno je ljudi, dobra atmosfera, tako da prva liga za sad sve pet. Moramo se naravno dotaknuti i šova koji je nedavno završio. Evo sad nakon svega kakva su zapravo vaša iskustva, što vi kažete na sve? Jako pozitivna i eto da imam priliku sebi ponovija, nisam zažalija što sam otišao i to je ukratko to. Dobro, ajmo sad malo o djevojkama koje su bile. Ne bi... Dobro, jel bi recimo, ako bi vaš neki prijatelj htio se prijaviti, jel bi mu rekli prijavi se? Naravno. I da pače već i ni govorim i kogod me pita, rekao sam stvarno svima ljudi prijavite se, znači nije baš stvar koja se pruža svaki dan, iskustvo je stvarno nenadmašivo, isplati se probat, pa kakav god bija rezultat. Evo sad je show završio, ali činjenica je da ste sad prepoznatljivi. Kako vi se nosite s tom prepoznatljivošću? Pa dobro mi je, mislim da se ok snalazim u svemu, znam, imam dosta strpljenja, ljudi su uglavnom koji priđu pristojni, tako da nije problem stvarno ni slikat se s kim god triba, ne znam. Ljudi uglavnom pitaju selfie ili nešto tako da sve ok. Kakvi su planovi evo sad što se tiče vas nakon showa? Pa malo stat nogom na balun, evo, tek je nedavno sve završilo, iako meni se čini da se i dalje o showu priča, pa eto, sačekat ću malo da se stvarno to sve skupa smiri i onda ću valjda pametnije naprijed. Jeste li vi kad kročili modnim pistama? Nisam nikad do sada. Jel bi volili to probati? Pa nikad, ne reci nikad. Ono da vam neko ponudi da budete zaštitno lice neke dobre kampanje. Pa evo, zato i kažem nikad, ne reci nikad.